Kanya kani penankam daka substituting method. Shim nakani ka jingklin mo 1. Shim ni buya kani equation 1. And then buya kani equation 2. Nang ni ban nakani ka equation 1 from equation 1. Niya kumni x plus y equal to kat sao. Nang ni pin bus tang x equal to kat sao rano ni y shani shiliang mudi plus plus minus. Ang ni pat pi yo x pila yo ka value jung x kan ni. Nang ta substituting the value of x in equation 2. Haka equation 2 haka jung x, haka jung x pin bu do ka ni ka value. Thì haka jung x pin thana kat sao minus y. Thì y thọ bị hi minus y equal to 4. Ang ni pi yo ni this implies that ran on mission shiliang by plus plus minus. Thì minus y pi yo minus 2y equal to 4 minus kat sao. This implies that pi yo minus 2y equal to minus 2 minus ni pi yo mà không hệ ni minus pi yo sin minus 6 hoặc kat sao shim na 6 bisa stang shipo. Nang ni pan ni don kami y ni minus pan minus don shiliang jung equal thì cancel no ni minus ya nang ni stang y ran on y shani shiliang here shipo di pi yo ni ars kat no lang shipo arsan san dong shipo divide itu di y pila yo value jung y thì bu ni equation bu no equation 3 kan ni. And then substitute the value in equation 3. In equation 3 thì haka ja jung y pila yo dei san thì haka ni ka equation 3 haka ja jung y pin bu no du nu san thì pin yo ka value jung x, therefore x is equal to kat sao minus ha jung y bu no san thì san thì x is equal to 9. Therefore x equal to 9 and way back here y is equal to 5. Answer.